देखो, हमारा प्रधानमंत्री जी लास्ट 10 साल में हम देखते हैं ये बॉर्डर विलेज है, हमारा देश का पहले विलेज है। हमारा देश का पहले विलेज के लिए हम लास्ट 10 साल में कितना तेज़ से इधर विकास हो रहा है हम देख रहे हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैसे रोड है, हाईवेज है, रेलवेज है, उड़ान स्कीम है, ऐसे पूरा काम आजकल चल रहा है। ऐसे बड़ा बड़ा ब्रिजेस है, आप देख रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम कभी भी देखा नहीं। हम पहले बार नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। बड़ा बड़ा नदी के दोनों नदी के बीच में, दोनों पहाड़ के बीच में बड़ा बड़ा ब्रिजेस करते हैं। ऐसे अब हमारा भूटान का रेलवे लाइन भी सैंक्शन हो गया। हम रेल में भी इधर ट्रैवल करने के लिए अभी नेशनल हाईवे 27C ये भी हमारा का अप्रूवल आ गया। काम भी अभी मानसून के बाद तुरंत इधर काम शुरू होने वाला। हमारा MP साहब है, हमारा MP साहब, हमारा DC साहब, सब इसका एक लक्ष्य है। हमारा प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना वो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पूरा बॉर्डर का डेवलप करने के लिए, ये बॉर्डर डेवलप करने के लिए इसलिए हम कहते हैं ये बॉर्डर विलेज है, देश का पहले विलेज है। इस पहले विलेज इतना तेज़ से काम होना, इतना तेज़ से डेवलप होना, वो इतना का हम बहुत इम्पोर्टेंस करके हम काम करेंगे। आज इधर बॉर्डर लोग का मिला था, लोग के साथ बातचीत होगा। उन्होंने कुछ बिजली का, पानी का कुछ व्यवस्था के लिए बोला, तुरंत हम करके दे देंगे। उनका कोई नुकसान नहीं होएंगे। देश में बॉर्डर विलेज से हमारा पहले विलेज है, इसलिए हम उनका सब कुछ व्यवस्था विकास करके हमारा सरकार, भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ करके दे देंगे। धन्यवाद जाइছোঁ। ইয়াত চেণ্ট্ৰেল পৰা মিনিষ্টাৰবিলাক আৰু আমাৰ চিৰাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমাৰ MP ছাৰ আহি কিনে আমাৰ যোনটো কমপ্লেইন আছিল আমাৰ হাতীচাৰ পৰা, আমাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যন যেনেকুৱা আছিল আমি এটা কমপ্লেইন কৰিছোঁ। এইটো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈ আছে। আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা প্ৰব্লেম আছিল, এইটোও হ'ব কৈ আছে। আৰু আমাৰ মেডিকেল ফেচিলিটিছ নাই, এইটো অলপমান পাছতে চাম। এনেকুৱা আমাক একটা ছাজেশ্যন দিছে। আজি ইয়াত 100 পৰা বেছি ইয়াত পাব্লিক গেদাৰিং হৈছিল আমাৰ হাতীচাৰ VCDCত। এইটো মেছেজ আমি শুনি কিনে আমাক ইমান মৰম লাগিছে, ভাল লাগিছে। আকৌ চাম আমি, আৰু 3-4 মাহ আৰু চাম আমি। বাই ইলেকশ্যন আহি আছে, আমি এনেই নিশ্চয় জিতিম। আমি ইলেকশ্যন টাইমত আমি জিতিম, ন' ডাউট। বিকজ চৰকাৰ ইমান মৰম কৰি আছে, যদি পাব্লিকক মৰম কৰিবাৰ লাগে চৰকাৰৰ কাৰণে। এইটো ইমান আমি আজি শুনি পাছত আমাক ইমান মৰম লাগিছে। আমি যিমান হ'ব এই সোনকালে, আৰু এইটো আমাৰ যিমান কমপ্লেইন কামটো আৰম্ভ হ'লে এইটোৱে আমি ডাঙৰ কথা আমি ভাবি কেনে আমি চৰকাৰৰ লগতে আমি চলি থাকোঁ। আমি ৰোড কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তো বৰ্তমানত কেনেকৈ আপোনালোকে কষ্ট ভুগি আছে? মইতো আগতে কৈছোঁ, ছাৰকো কৈছোঁ, ছাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ আহিছিল, ডাইৰেক্ট ভূটান সোমাইছে। তেতিয়া আগতো ৰোডৰ চেণ্ট গ্ৰেভেল ফেলাই কেনে অলপমান যিমান গাড্ডা আছিল, আমাৰতো আগৰ গাড্ডাও নাছিল, ইমান চুইমিং পুল নিচিনা আছিল। আমি গাড়ী যিমান গাড়ী আছে আমি বেচাইছোঁ। হৈছেগৈ, এইটো সঁচাই হয়। এইটো আমাৰ হাইৱে NH 27 হাইৱে কৈ আছে। এতিয়া হাইৱে নহয়, এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তাটো এইটোৰ পৰা ভাল আছে আমাৰ। যিমান হাতীচাৰত ইমান বৰষুণ টাইমত ইমান ভেল চেল আহে, ফ্লড আহে, তেতিয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ যোনটো NH 27 হাইৱে আছে, যেনেকুৱা বিয়া আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো। তেতিয়া আমি এইটোৱে কৈছোঁ, আমাক মেডিকেল ফেচিলিটিজ নাই ইয়াত। মোৰ আপিয়ে বেমাৰ হ'লে বা কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে এমাৰ্জেঞ্চি কেছত 1.5 ঘণ্টাত আমি বঙাইগাঁও পাবৰ টাইমত আমি 4 ঘণ্টা লাগি আছে আজি। যদি এইটো কাৰণে একদম ৰোডৰ কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ 1 নম্বৰ, একদম কণ্ডিশ্যনটো একদম বেয়া হয়। এইটো আমি চৰকাৰক মই আহ্বান কৰিম, যিমান সোনকালে হ'ব এইটো আমাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যনটো ভালকৈ কৰি দিলে আপুনিবিলাক আহিলে আমাৰ এইটো কমপ্লেইন নাথাকিব। গাঁৱৰ যোন কমপ্লেইন হ'ব এইটোৱে কমপ্লেইন কৰিবাৰ আমি নিশ্চয় বাধ্যতা হ'ম। থেংক ইউ।